Shalom, shalom. Ia whaatalo whātu I le tātou pokalame I le nei afiafi. Shalom alaikum. Talo whalava. Talo whātu I le ateo tō malava. I le atinu pele o sa mo mawhai ona mafuta mai. Pe mawhai fwe ona join mai I le tātou pokalame o Israelu. I nuu pa ia. Israel, the holy nation. Ia le masani ai I vai aso taitasi e whaatala noa I nai mata upu e whaasino ia Israelu he avea lea mani le sona mo I tātou ma o leo amata ina le tātou polo kalame le tatalo apepisha maim toda. We honor you, we thank you, we bless your name. Hawhitai te mā I avanoa wa tuina mai ma tau te tala I nai lau a fionga pa ia ma tau whaalongo lau tala noa mai. O whaamania le tuata mai I te lato lava o mawhai o na mafuta mai ele nei a fiafi. Whaamania fo ele tuata mai a ma pasta mai ko le whaafoina le polo kalame ele nei a fiafi ta ma I e lau whaunga le tua. Whaatasi mai loa nganga pa ia na ia taitaina le nei tala noanga e loa nganga pa ia. Father, I just thank you. Thank you for your word. Thank you for your blessings, and we ask that your Holy Spirit will lead and guide the conversation tonight. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yes, amo te toi whaatalo whātua ia te oele nei afiafi ele suafa manu malo o le tatu alii o Yesu Kiriso. So I say shalom, shalom malo le whaamalosi a whaifo in o lai langa e whainga luenga mai ngā lue malosi le nei aso ia malo le tau. Ia whaamalo fo I o tātou mātua mai lātou malava o loo au mau I mauto ainga I le aso ma le aso. Ia whaaftai whaamalo la o tau tatalo ma le tapua ia wa e tele o taimi ia e watu ai tātou ainga I whainga ruenga pe o nisi o e mātou. A o loo o tau nofo tatalo mai pia mo tātou malava ia whaamalo le whaamalo si mo ia te tātou malava le nei a whiawhi. Ma o le nei afiafi ua whaautuina le tātou polo kalame whapea. Lessons, biblical lessons regarding Israel. Ni le sona mai la fionga pa ia le tua e whaasino tonu ia Israelu. Le tātou whaapai ai ni whaamaumaunga mai le tusi pa ia e whaasino le ia Israelu. So we will look at some of the scriptures from God's word regarding Israel that will teach us a lesson how we should treat Israel. It is a wa o le tele o taimi I le nei vai tau ia man tausanga o mawai e te whaalongo lava inisi o tangata kirisiano, tangata o loo whai tau le awhionga pa ia le atua. La tau te whaia ni upu e anga le anga I le malo o Israelu. And I really believe a tatou whai tau ai I whaamaunga just pa ia na tatou waava ai ai lea lofa o le atua I lona nuu. E le ngata I lea lofa o le atua lona nuu a o ana fuafuanga ina ia manuia lona nuu. E le ngata ina ia manuia lona nuu a ia ola ia vea I lātou ma whaataita inga mō nuu ese. So they were supposed to be an example of how to live a godly life. Tātou te iloa fo I la tātou te iloa e le italia ina uma e tangata I utaia I le maliu mai o Kiriso o I o le whaola po I o le Mesia. A o lo iai nisi o lo lātou talitonu ma whaatau a ina I Yesu o avea mo lātou Mesia. Tele o tangata Kirisiano le sinituri ma le sinituri lātou te tusi lima I a Israelu. But I think if we look at the scriptures, tātou whai tau, ma tātou waava ai, tilo, ma e le awhionga pa ia le tua, tātou teilo ai, e se le alofa o le tua e lona nuu, ma o iai fuafuanga a le tua mo lona nuu. Amen. So that's what we really want to look at God's scriptures, and then we can align ourselves with God's word. Ina ia mawhai fo I ona tātou te talo mo le nuu o le tua. Ina ia mawhai fo I ona tātou whaamanui atu I le nuu o le tua. Ai awana I tātou whai ai pe whaasino sino lima whapeo I lātou na whasio tia le whaola o I lātou, But there are many lessons.
e tele le sona tātou te maua mai i le awhiunga pa ia le atua e winga le ia Israelu ma le nei la awhiawhio le tātou whaavai i nisi o whaamaumaunga le tusi pa ia. So o le tali tonunga a tonu o silafia fo'i le toa tele o tangata e masanina mata mai le tata polkalame. E wha tausanga le na o au mauai te tonu Israelu. O le wha e leo tausanga o a ina o i mata upu a Israelu. Ma o ni taimi mua fo'i lea wa o whaalongo ai ini a onga e whaasino ia Israelu. E ese mai la i ni tala ia tātou te whaitau ai te tono o le awhiunga pa ia pena masania ia onga tuspa ia o a onga o po a onga sa. But tele o le sona ese na pewa whaalau tele fo i loo malama i ni mata upu e whaasino ia Israelu. E te ia fo i le loto e whaapea. O tele i loa i ini whaamaumaunga whaapea. E winga le nuu o le tua o te leilo fo'i e tahua le nuu o le tua ma e tahua e fo'i le whaataua ina o i tātou o tangata ua tali tonu ia Yesu o muli ia Yesu e tahua le tua le nuu o le tua e le tua te tau fo'i ona tahua ia te i tātou o te le whaiatu la whaapea tātou te bi'i ma a vea Israelu mo tātou atua le ai o le tua apera amo e sa ako mai ako po le tua Israelu o le tātou atua na a o ni le sona fo'ina le ina ia tātou mana tunatu ini mana tunatu nga lelei e whaasino ia Israelu ma ia tātou whaalau tele fo'i ni langona ma le fisosoani mai i taimi tātou te talo ai mo Israelu. So if you a whaiu ia te oelau just pa ia le nei a whiawhi o le tātou tusi mua lava o le a maua mai lea i le sorry, before I go on te whaatalo whatu, le whaatalo whatu i le sunga e le whawhenga ia Pastor Mike. Ia lo o mama futa tulungo le ea e whaafoina le polo kalame le nei a whiawhi. Ia shalom Pastor Mike. Talo Felice, ia shalom. Thank you Pastor Mike. Ia whaftai fo i le whaatanga ina o lau tangata e mafuta mai i le tapo kalame le nei a whiawhi. O le la tatala ina mai lau tusi whaatasi mao i le tusi lea Roma. Tusi lea Roma, maybe le a whaitawina mai Pastor Mike. La tato wapa ai po le ale ni whaamaumaunga mai le tusi lea Roma whaipoe wha e o le lima. Ni e whaasino le nuu o le tua. E abelia mani le sona mo i tatou. So Romans 9 verses 4 to 5. O sa Israelu i lātou, o tamawhai i lātou. Ua iai fo'i le mamalu, ma whiangainga, ma sauninga o tūlafono, ma le tapua inga, ma upu na fola o ia te i lātou tupunga, ma ia te i lātou fo'i le keriso i laltino, o le pule au ia, o le atua e vi ia e whaavavau. Amen. Amen. Thank you, Pastor Mike. O loo ta ua mai, e le tata tusi whai tau le nea whiawhi. Mai, o Israelu i lātou, o tama whai i lātou, wa iai fo'i le mamalu, ma whiangainga. Whai la le e te masane, masa mai a whiawhi o aso sa, le iai whiangainga i e valu le na, ma whai fo'i le porkalame le CKA Wellington, e ona momoli natu, whiangainga e valu a le atua. E le ngata fo i lea o whiangainga a le atua malone nuu. Le tu ina mai la na whionga pa ia. Ma mele tapua inga ma upu na fola ina. Amen. A tatu wawa ai o le mafua anga ua mawhai ona iai se tasa tusi pa ia le nei vai tau. Ona sa tusi ina pena whaamaumau ina e tangata Israelu ia le whionga pa ia le tua.
o umisa taimi tau sanga mawai atu. Lena maua mai ai ia le tusi atoa a Isaia. Lena maua se anga na maua se tamai titi o leo mamoe. A o maua mai le ta ua le Dead Sea Scrolls ona o le anga au tafa lava o le sami mate. Lena maua mai ia tusi pa ia whaamaunga I maua ma le tusi a Isaia. Mena tata te whawhitai foi ona o le boto male ata mai foi na tuina le tuelona no e whaamaumau ina ai. Ia ana folanga leo mawhai ai na tatou whaitawina. Amen. So e tilo ai I te tono le awhionga pa ia le tu. Ele tele o senituri ese tele o tusi tala ese a le awhionga pa ia le tu. O le to telo ele to o tangata Iutaia po o tangata Israelu. So e tā ua fo ila ni le sona fo ina po ni whaamanianga na tatou maua mai ia Israelu ona sa latou whaamaumawina folfolanga le tua. Ia le mawhaina pasi mai le aunga tupulanga ma le aunga tupulanga. Amen. So we thank God for the for the nation of Israel and their people for preserving the word of God. We have the Bible today. We can access the scriptures because they took the time to write, to preserve, and now generations after generations, we have the Word of God available to us. And most recently, in the past maybe 10 or 20 years, they had found the scrolls in the cave, and they found that the whole book of Isaiah was found, and there are many other scriptures that is found all throughout the land of Israel. So Elia tuai se tasu tu o Israelu e maua mai ni mea tāua, you know, e whaamoni mea ni nofoanga e li mai e maole sunako e whaamau ni ai ia tustusinga a tangata Israelu lena tustusina ma whaamau e hala lea I le tala le lei po events na tupu le taimi o le tuspa ia. Amen. So just te whai te tu ina toia pasta mai ke toi whaitawina mai le tatou tusi le whaamale mo le Roma iwa whai upu e whae o le 5. O sa Israelu I lātou, o tama whai I lātou, ua iai fo'i le mamalu, ma whiangainga, ma sauninga tu la whonu, ma le tapua inga, ma upu na folaina. O ia te I lātou tupunga, ma ia te I lātou fo'i, le ke riso I la le tino, o le pule au ia, o le atua e vi ia e whaavavau. Amene. Amen. Amen. Mana I lewe mai, o ia te I lātou fo'i le ke riso I la le tino. Awa o le laina a tāwita liena tupu mai, le tupunga mai, le tatou ali I whaola o Yesu Kiriso. Amen. Le si tatu tu sipai tau le tatu wawai o le Ioane wha whai poe lua suma lua. So our next scripture that we're going to look at is John 4:22. Ioane wha whai poe lua suma lua. Tau te tapuai ma le leiloa, a ua mātou tapuai ma leiloa, a wā maia Iutaia le whaaulatanga. Amen. A wā maia Iutaia le whaaulatanga. Le tātou te loa, le mafuaanga e maia Iutaia le whaaulatanga. Ona o le na tāua le Roma iwa whai poe 5. Ona o le keriso na ui mai I la le tino, mai I tangata Iutaia. Amen. Pe se whaapuponga, if you want to add, Pastor Mike, we continue on with our reading. O le matango fiele o le sona whatus pa ia winga ia Israelu nea fiafi. Ono I o manino ai le nuu o le atua na ia filifilia ma whaolaina o na tangata. Le la tātou te whalongolongo ma le totoa ma le manino I le awhionga pa ia le atua. O ia ua ia tāpena ina whiangainga mo I tātou umalawa. Ia e maise o sauninga o le tula whonu. Ia o le afoe ua wholofolina mai e le tuspa ia mo I tātou. O le keriso lava lea na whio mai I le tino tangata. Le ua tātou mauai, le pule au, tātou te vi ia I le tua.
Pei hoi la on tātou whalongolongo toa i le fionga pa ia le tua i le tātou tusi sawhai tauina. E mai ai u taia lo tātou whaolatanga. Ese le matango fia o a fionga pa ia le tua. Ia e tu sai ma tātou onga whatus pa ia le nea fiafi ma le nganga whaaloalo lise, tai. Amen. Thank you, Pastor Mike. Le si tātou tusi whai tau le nea fiafi o le Deuteronome fitu whai poiono. Deuteronome fitu whai poiono. Awa o oe o lo nupa ia mo Yehova lo watua. Na filifilia o Yehova lo watua ina ia avea manu mona. O le oloa tāua e sili nu malava o le fonga ele ele. Amazing, eh? Ben whai tau mai Pastor Mike, wha mole mole. Awa o oe o lo unu pa ia mo Yehova lo watua. Na filifilia oe e Yehova lo watua. Ina ia avea manu mona. O le oloa tāua e sili nu malava o le fonga ele ele. Praise the Lord. That's a huge statement. Ole o loa tāua. Ole mafu anga tātou te wawaaia i tustu singa ia. Ana ule alua Israelu o te lei loa fo ini tustu singa ale awhionga pa ia le tue whaasino ia Israelu. Awa tātou wawai I news I tala I au mai I le tawhangaina I tawhangaina o lo keti I taua o taua a tangata Utaya ma tangata Palestina. Whaalongolongo ai le tō tele o tangata. Peo walato sanga tau po inale ile no o le tua. Malato tustu silima pa whapea o ilato e mafu ai ni taua o ilato. O e lo tō tele o tangata Cristiano e atu te tono Israelu ai oi ni pito alapi. E ese le ese o lato langona ile whanau le tua. Lato te feita I ai. Ono o lato blame na whape o lato ia wa bupuangati ai tanga alapi. Fa ole taua foi ole wa o me whaatau ina I le atua. E tatau foi ona whaatau ina ia te tatau. Amen. E pe ona taua I tatau I le atua. E tatau foi ona tatau angalele I tangata ona e taua tangata I le atua. E taua oe e taua hau I le atua. Ale nei afi. Ne wa whamanatu mai le atua ia te tatau. E taua foi lona nuu ia te ia. Mai na ia whaia ina ia avea mona. To be his. Mai ole nuu e pa ia. E tātou te, I know, tātou te iloa. Nanga sala ma se le nuu o le tua. Ai le umai lava, le alofa o le tua I lona nuu. Amen. Le si tātou swaitau, le tātou baba ai. O le malaki e tolu fa I po se fulu malifitu. Malaki e tolu fa I po se fulu malifitu. Amen. E whai fo I la tau mau o loa tāua. Ua wheta lai mai ai Yehova au. I le aso ua outofia, o te alofa fo'i ata I lātou. E pei o nā alofa o le tangata I lona talii ua auna I ata ia. Amen. O te alofa fo'i I ata I lātou. Le si tatu spaitau o le Hosea se pulu tasi fai mua. Hosea su tasi fai mua. Praise the Lord. Ona po na tamai titi ai Israelu. Na o alofa atu ia te ia. Na o wala awina fo'i lo watali'i nai ai kupito. Amen. Amen. Le e soto e wha I pa lua sumalua le taua mai ai o Israelu o le ulu matua. Amen. Israel, my firstborn. Le maua mai ai le e soto e wha I pa lua sumalua. E te whai atu fo'i a Farao. O lo whaapea na whetalai mai o Yehova. O lo watali'i Israelu. O lau ulu matua. Amen. Te mila nei e te whaalongo ia o ta'u e tangata o Israelu o le ulu matua. I o le maua mai le tātou tusi paitau le o le Deuteronome o le e soto e whaafa I po lua sumalua. La tātou tilo le Deuteronome e tolu sumalua wha I po se fulu. Amen. Na ia maua o ia I le vau,
o le mea e le aina, e ui o ai manu fe ai, ma ua ngau ngau, na ia si o ia te ia, ma o atu ia te ia, na ia leo ia te ia e pei o lona tama i mata. Amen. Amen. Ai fai tau ai I whionga pa ia le tua. Tato te papa ai I manatu o le tua I lona nui mai na o leo ia te ila toa o iai I le vau po iai I le tuapa. He is the pupil. They are the pupil of the apple of his eye. Pe o le Papritania na po le upu Papritania na e whaongaina pe a tāua sili, pe a sili o na tāua se tasi po se mea ia te oa, the apple of his eye. Amen. La tatou o maile I le before, sorry, so le Roma se fulu tasi whaiupu se fulu malua, Pastor Mike. Amen. Ai a whai ua whai la tau anga sala matamau a ingo le lalolangi. A whai fo ua whai le wha mativa ino I la tau matamau a ingo nu ese. E lea tili ai eo na wha apea o lo la tau manuia. Hallelujah. Amen. Le tatou te I loa masila fia umalawa. Na se le nu o le tua ma la tau fo I ese. Na la tau fo ese mai I ala o le tua pe na o inai I la tau na o ese fo I mai tu la fono o le tua. Le na o mai ele tu o sa o le tua I lona nu. Le na fata ape ai ele tua lona nu I nu o le lalolangi. Ia tu nu ese le lalolangi I le matu I sau te sipo. O lo o na fata ape ai ele tua o lona nu le tatou te loa I ni tawhianga I Papelonia le taimi fo I le nao ma wai le nu o le tua I Peresia I ma le tawhianga le na tawhia I loa I atu nu ese o lalangi a lo tatou te loa na e alofa lava le te whamai e uina o tō o na mua e uina o tō anga sala ai o te whaamanga loina I lato ma whaolaina I lato o le whaamaoni o le tō ia Israel e whaapena fo ilona whaamaoni I ana folofoloanga ia te tatou e tātou te whaatau a ina folfolanga a le tua I lona nuu a wā tātou te ba ai I le whaamaoni o le tua I le anga le lei o le tua e aina na fōi ese ma le tua aina I alofa le tua ma toi a mai lava I latou ia te ia na ia toi whaafoi lava ia te latou I le nuu na ia folofolo ina mo I latou e whapena foi ia winga o le tua ia te tatou tangata ua talitonu ia Yesu ma muli ia Yesu o ana folfolanga na ave ia Israel o ana folfolanga na mai ia te tatou e whaamaoni le tua na te whaatau no ina pole alanga sala ma le siseo e tatou le tangata ai whaamaoni lava le tua e iu lava na I teimi na wha ana o mai ni o nga le tua e te tatou na tatou langona ina le tingao o nga ia ai le I muta ia le alofa o le tua malana whaamaoni I le tausinga malona anga le lei ia te tatou. Amen. So it's so important that once we realize just how important God's nation is to God, that's how important we are to Him. Just as God is faithful to His word to Israel, He will be faithful to us. But we need to realize, we need to, it's a tauna tatu whaatau aina, ia folfolanga a le tua I lona nuu, mai o nai whaali mai ali whaamaoni o le tua. E ui lava ina latau le talitonu le whaola. Ana saunia lava le tua le awala ina ia latau fo e mai ai. Le ta ua le tatu te loa le Isaia 5:8. Latau te le talitonu. Ai latau te le talitonu I le Mesia. I le singaina o le Mesia mo I latou. A o lo iai nisi o tatoe, there is a remnant of people. O lo iai nisi na tatoe na faa na latou talia ina le Mesia. So e lei te ina e Israel uma po tangata ia uma le Mesia. Na iai na te ina, telo tangata le na te ina o ai.
o le au farasai o le au satukai o e na latou aʻoina le tulafono o latou na all the religious leaders ai lava tagata iutaia lea na latou ia na talitonu lava i ia Iesu le tatou te iloa ai I le au apostolo. Okay, I know that maybe I can give an opportunity to Pastor Mike. I le au fo ina o ina o mau Israel. Au apostolo o latou. O le to tele o so o ma apostolo ni. O latou o tangata iutaia. O latou ia na maliu do Yesu ma toi fo ia tu lonsa mai le lani. E le nofo ai latou Jerusalem. O atu e tala I atu le tala le lei. Ona o Yesu. Latou te lei maua lole le upo le tala lei po o le mele lei na whai le atu nofo iai. Mai Jerusalem e o atu I le tuluinga lalang. Mai lai le wha maoni a le atua. Ma le wai o mai a wā o e tātou atu nu o le Pasifika. Le ta ua o nu o le tuluinga o le lalang. Amen. E ta ua ia Jerusalem o le o ngātou tonu o le lalolangi. A o nuu tu matawhanga mai le tūne o le Pasifika, le ngotu ai le la. Le ngotu, le oso ai fo le la, I think the furthest part o Tahiti. O I tātou le ta ua mai I tangata Israel whamai, o I tātou o nuu o le tulu inga o le lalolangi. Ewa aila I le afe o tausanga ana mai saule upo le tua mai Jerusalema I Samaria mai Iutaia e o atu le tulu inga lalangi leo tātou mawai le tala le lei. Amen, o lesi fo'i na whaamanianga na tātou maua mai tangata Israel. Tātou wawai I apostolo e le I nofo hai le upo le tua na lātou o e tālai. And I'm really blessed for ia e le aonanga for le Global Kingdom TV channel. Ua le mawhai for ina no atu ina atu nuu e tālai. Aua maua ni awa noa lunga I awala whaate kolonisi. E mamoli ai le upo le tua ma tatou whai tau ina ai le awhionga pa ia le tua. Na amata mai lava, mai Jerusalem, mai le nuu o le tua. Amen. I don't know if Pastor Mike wants to add on to our topic tonight. Ai le o atu tinisi o tatou tusi whai tau. Amen. Whaftaili se wai koe kua wai ka ofi e ri o ngā mga I ale whalongolongo fwoi o se tātou atu nuu I le history le nuu o le tua o le mea matango fia fwoi whalongolongo ma toa ma whaitau fwoi awhionga pa ia le tua e tusai ma o onga whaltus pa ia. E le lawa se isi nuu e pa ia e le se isi nuu na filifilia e le tua o Israelu lava e to tasi. Tātou whafonga fwoi ma o tau whafonga I le o searum tā mo sfutasi whai mo mole sa tātou whaitau ina. O ina maka mai ai e le atua Israelu o lona tali o loi to tonu ai kupito. Tātou te manatua ai fwoi. Ia mai lava I le amatanga, I le uluwai tō fia ai e le atua o le apostolo le o mosi. Ia au mai ai Israelu mai fafo ai kupito I le 5 malusi o le atua. Le la tātou te whaitau fo imo tātou whaalongolongo maltotoa I le fionga pa ia le atua tusai maltusia whata oto. Ua ia whetalai o toi fo I Yehova ia Farao mwhape atu. O Israelu fo I lo uatali. O la ulu matua. O lona winga. Wa leva ona tofia, wa leva ona filifilia, wa leva ona paia mo le atua le nuu o Israelu. E whapena ona manuia le loto ma fia fo I whasoa I le nuu paia o le atua. Ia ona o se nuu whapena ona tofia I le li e whai mona nuu. E peon tātou whalongolongo I le awhionga paia le atua. Le whai mai le tuse teo nome peon tātou whaitau ina. Na ia maua o ia I le vau. O le mea o loo wio ai manu whi ai. O le mea ele ai nā. Ma ua ngau. Na ia si o ia te ia. Ma o atu ia te ia. Na ia leo ia te ia e pei o lona tama I mata. O longo inga o se nuu e wha me melo
ia i le tua e pele i le fatu o le tua lona nuu o Israelu mo le atua i le ngā whaftai lise ia pauleo se whaupopo le neafiafi ona o le matango fie o le whalongolongo fo i ia onga whatuspa ia po le whaitawina fo le upo le tua o lo manino ai le pele tele o Israelu i le fina ngalo le tua aisea le anga o le nuu na ia filifilia o le nuu na ia whaapa ia ina ma le nuu na ia fola ina e awala mai ai le whaolatanga monu ese ma le lalolangi atoa whaftai. Amen, amen. Thank you, Pastor Mike, for that wonderful commentary on Pastor Matango Fie for ile whaopopo mai le tata mataupu le nea fiafi. O le sita tatu spatau le tatu wapaai ai o le Roma su tasi whaipasifun malima. Roma su tasi whaipasifun malima. Amen. Awa a whai ua maua le leinga i le lalolangi ina ua lafua ina i la tau. Pe whape whialo la tau a minga, e leo leola ea lea na i e woti. Amen. Amen. Wa lena te ena loa e tangata iutai, le tale le. Lena mua mawhai e no o mai e a te tātou le tale le. Amen. A whaila e tali e ina e le no o le tua. Mantua pena ta ua mua o lo ia nisi pe luas le ovasa ma luas fulua fitangata i tangata i tai tangata Israel i te tonu o le no o le tu e tali tonu ia Yesu o lo lato fai le ngaluenga o le talai o le tala lei o lato tangata ngata no a faila o manui e tato ono le lato lafua ina o le upa le tua mai e sili atu le manui o le o nu ese pe atalia e Israel le lato mesia i men te milana le e pe fo o se faala pe tonga le na o faingaluenga i te tono Israel mo le fata sanga o le faia o le ngaluenga e anga le lei i tangata iutaia o le o ina le o ekalesia e ala le ia pinga pa ia le tua e winga ya Israel ai o ngaluenga le lei e momoli e tuai le tala le lei i tangata o le tua amen awa e pe e whaapea na le taua tua ai le whaatino le alofa ai longa e tele nisi e talia se upo tātou te mamoli natu e pei fo i lao i tangata Samoa a whai nā tātou whaamalosi e ia ma tātou whai ai e alofa le tu ai tātou le anga le lei ai e le moni le vaai mai a tonu e vaai mai tangata e a tonu e le moni ma whaamaoni o tātou upo e tāua tia te latou ona e lo vaai mai o tātou whaatino ina a penala singa luenga na matou iai teimi matou te asia si atuai i tangata matutua tangata na manunua ona o whaalawalawi e tutupu tutonu o nuu e tonu o Israel. E mese e foi i le tāua le tātou i loa ai o tangata Cristiano o a fionga pa ia le atua whaasino ia Israel ma le alofa ma le tāua o le nuu ia i le atua. Ina ia awane i toi tupu ai i e mele na whai e Hitler le se tasi lea o tai si amani le na 1 miliona tangata Israel na ia whaatafuna ina na ia whaasawaina na ia lea na to tele o tangata iutai le na lato susunuina ona o le mawhauwhau o le tangata lea a Hitler whapea o le a putele ma ola tangata Israelu i tangata iutai te tonu o le nuu o si amani ma lato avea inga luenga le lei ma maua ina manuia so se mea alua le tangata iutai e manuia lava ele la ona ono i lato ai ono o le atua na wala awina i lato e whapena fo ia te tatou o le tangata ua talia Yesu ma au na ile atua ma muni ya Yesu so se mea tatou te o ai tatou te vaai i manuia le atua e moni lava e taimi e whaingata e taimi e tatou te langona ia le whaapoponga ino i tatou i le tatou tu mau le whaolatanga hai sili atu manuia a le atua
e sili atu manuia le atu tatou te vai na iloni pupuanga o lo tatou ia. Amen. Aua te whaavaivai e whaamalosi e tu mau whamaila fionga pa ia le tu o le tu mau se o le unga e manuia o ia. Amen. Just before we wrap up, lini nisi o tatou tatou tu se tau ia whaapatai foi whaatalo whatu na te oto malawa mwhai ona mafuta mai le nei afiafi a shalom shalom whaapatai lo mafuta mai e whaamania le atu ia te oe lo mafuta mai ma ia tali se le atua i se mana onga whaapitoa foi o ia te oe. So we will go into our next scriptures whaamanmole pasta mai le Sakaria valu whaipesful matolu. Amen. Praise God. Hallelujah. E pei o na whai o tau ma whetuku inu ese, o oele a ingo Yuta, ma oele a ingo Israelu. E wha peo na o wha aola ia te o tau, e wha iai o tau ma wha manuia. Awale whewhewe, ia malolosi o tau lima. Amen. Mai o te wha aola ina o tau, ina ia whai o tau ma wha manuia. O le fina ngalo na o le tua mo lona nu. E whamania le tua lona nu. Ai ala mai ai I lona nu. Ia manuia o le lalolangi atua. If we look at it now I awala whaateklo nosi. I nisi o mea nei te tono o computer ia. Whai mai Israel. Le tele o metotia ma ideas wa watu le tua lona nu. E se lai titi o nu Israel compared to many big countries. Ale tele o mea fau. O lo fausia mai pe amataina mai e tangata iutaia. If you know le ia pena tau fo inisa polo kalame e o ni awala pe ni metotia na ia fua ai la au I te tonu o le tuafa. Ni telefo o ni tonga fiti mo mai o le tino. Ia lo o maua mai I te tono o Israelu. Ai lai te lava le atinu lea. Ia le whaapela ono o I lātou o tangata. Ai e mai le atua lea, mo I lātou, mo I tātou. E le misi ia tātou le nu o tangata nu e se I whaamanuanga I le atua. O lo o amanatua o lo o tangata. O le to tele o manatua tangata Cristiano. Whamai e wa liliu le tua o le tua I lona nu. Ai whaamania I tangata nu e se no. E whaamania le tua I lona tangata. E whaamania ia te tātou. E manuia lana whanau. Le whanau le le tino. E manuia fo e tātou. Le whanau whaalengau. Amen. E manuia o mātat. E manuia Israelu. E manuia tātou. Pena tāu e kenese. Ai whaamanuia ia Israelu. E te manuia. Amen. A whaamaoni fo I masavavali Israelu. I ala le tua. E manuia I lātou. O e ala mai le manuia tele o nu ese. Mai a Israel. Awa o le fina ngalo le tua. Ina ia ave I lātou. Ma whaataita inga o nu ese. Amen. Ai ia na tātou loa na ngasala masese ai lea. Ai le tu ese ina ai le tu olo nu. Na ngale lea ia le teimila ane. No toi a matana toi fo ia tu le nu. Le tangata Iutaia I te tonu o Israel e tonu nofo I nu. Na fo ina le toi a te lato. Ma toi a mata fo ina toi fo iatu I lo lato o tua le ngata na fo iatu I le tino nei e no nofo I lau I le ele na fo ina mo I lato. Awa mata fo ina le liu o lato loto I le tua. E te I lau o tato tusi lima le nu o le tua. Ai ngalo ai foi. Ia se tātou se me tātou ngasala. E te tau fo una tātou toi fo I lo tātou atua. Amen. And our very last scriptures. Our very, very last readings for tonight. Tātou vai tau muni lawa le nei afiafi. O le Sakaria e valu whai koe lua e o le lua se fulu mai tolu. Amen. E o mai fo I nuu e tele. Ma nuu malolosi sa Elia Iova o au I Jerusalema. E whaalau le lei fo I le finangalo o Iova. O lo whaapeo na whetalai mai o Iova o au. O io naso e tango atu ai tangata e toa tino mafulu ai ngangana uma o nu ese. La tau te tango atu lava I le pito ofu o le sai ta mawhape atu.
Tātou te o ma outou, a wau o mātou whaalongo, o loo ia te outou le atua. Oh, amen, amen. Vana toi whaitau mai whaamore mo le lava Pastor Mike. Praise God. E o mai fo inu e tele, ma nuu malolosi e sa ili a Iova o au i Jerusalema. Ma whaalau le lei foi i le finangalo o Iova. O lo whaapea o na whetalai mai o Iova o au. O ia o na aso e tango atu ai tangata e toa tino a ngā fulu ai ngana uma o nu ese. La tau te tango atu lava i le pito ofu o le sa yuta ma whaapea atu. La tau te o ma outou a wau matou whaalongo o loo ia te outou le atua. Hallelujah. Amen, amen. Matango fie la fionga pa ia le atua. Amen. E o whaatasi a tangato nu ese ma le sa yuta. E le tu ese ina i tātou. Le ta ua le e feso e lua. Ua tasi i tātou ona o ke riso. Ua le iai le yutaia ua le ese le eleni o le tangata eleni le whaatusai tangata nu ese. A ua tasi i tātou o i tātou o le whanau a le atua. Mō tangata yutaia le Italia Yesu ewe mo lato paola. Tātou te tatalo. Ma tātou te whaamanuia foi i tangata o lo avele tala lelei i te tono o Israelu. Tātou te tatalo mo Israelu, tātou te tatalo foi. E wawa o mai a te tātou nu ese. O mai le tulu inga o le laulangi ia le tala lelei a le atua. Ia loa avea foi i tātou ma ampasa o le malo le atua ma e o whai o ta o sool o Yesu. Tātou te o atu e momoli le tala lelei a le atua. E bei ona iai ia le finangalo o le atua lona no. Be ona ia finangalo ina ia be i lātou ma whaataita inga le leimo no uma. Na ia finangalo o lātou fo ile na maua mai ai ia le whaolatanga ono o Yesu. O i lātou fo ile na whaamau mawina ia tustusinga ma tu la fono a le afionga pa ia le atua. O i lātou fo ile na tala ina mai le tala lei mai Jerusalema e o atu i Asia e o mai tulu inga lalangi. E whape nā fōi tātou. A wene tātou nofo ma le tala lelei le tua. Amen. Ia tātou atu e tā lai atu le tala lelei o le tua. Ia o te fia fōi a ue whaangalo nei tangata e pāna mai le Global Kingdom TV channel le visiona whapea Preach, Disciple and Govern. Tā lai le tala lelei whaasoina ma pūlea. Ono le fia tu tau awa te fōi. Ina ia whaalau te leina le finangalo o le atua a ele ia fio mai Yesu. Amen. Waifa mai e te tau ona o atu i tulu i tu lava o laulangi e o atu ai le tala lelei. Amen. Le asinga luenga o lo whaongai nai o e le atua e whaalau te leina launa tala lelei le nei laulangi. Ia whaamaoni ai, whaafitai foi i le tanga ino lo tangata e ngalue mo Yesu malona tala lei. Amen. Whaamalo e awa ia te o tau. Ia awa nei atai nalo fia tau auna mo Yesu. Amen. Ia e pei fo ila o le aunanga le Global Kingdom TV channel. E taua le nuu o le tua i le tua. E te tau fo ona taua i le nuu o le tua. Ia te tātou tangata kirisiano. Tātou te talo mo Israelu. Tātou te talo mo o i lātou o loo tala ina tala lei. Tātou te talo fo i mo tātou tangata Samoa. Ina ia ola i le whaolatanga le tua matalia le upo le tua. Amen. So that's our topic. O le tātou mata upuna nea fiafi. Ma e whatau wa alawa lo tangata mai o te awa o ina ni mea na awa o ina iau from God's word. Ai wha matala atili e le nganga pa ia o le tua. Ia te oe o te lo fo ilo ia ni whaia o ngala fionga pa ia le tua. Peso soani fo i le awa o ina o ni mata upo i whaasino ia Israel. Ia o whaanga ina lava se loa la ititi ili peso soani mai fo i o le nganga pa ia le tua. Malana fionga pa ia e
foi na yo tato mata upu mata to por kalame leva yaso wa whaingoa no Israelu le nuu pa ia. Israel the holy nation. E taua Israelu I le tua. Ia taua fo Israelu ia te tato. E taua fo I tato ilo tato atua. Amen. A le whao maina le tato por kalame o le atu inati a Pastor Mike. Haman mole. Amen. Ia, whaftai lise mo le avanoa, ia, te lo leo ala malama whai utato por kalame, mo le atu foila nganga whaftai tele lava I le mamalo o Samoa, I la whainga luenga tofia le tua, ia, I tulanga whaalupe lupeina, ia, mai se fo I o le au ngā lulue, I la tō umalava o fola ina le tala le leo le malo le tua, ia, wha malo ngā lulue, whaftai fo I lo lango whaftai lau te talo, whaftai fo I lo whaasoina o lupa le tua, e o toi le tala le lei tulu ingo le laulangi. Lise, e toi fialtasi lava I tua I le, ia o na to atulole ia toi wale, wha mai aino tapo kalami. I le Roma le sumaltasi, au lo whai posifulma le lua. Ai a whai ua whaila lato wang sala matamau a ingo le laulangi. A whai foi ua whai le whaamatiwa ino I lātou matamau a ingo nu ese. E le ati le I ea o na whaapea o lo lātou manuia. Ia, ma le tātusi mule le asa whai tawina. I le Sakaria valu whai pelosu malusu matolu. E o mai foi nu e tele, ma nuu malolose sa ilia Iova o au, Ifea, I Yerusalema. E whaalau le lei fo I le finangalo o Iova. O lo whaapea ona whetalai mai o Iova o au, o ia o naso, e tango atu ai tangata e toa tino anga fulu ai ngana umonu ese, la tau te tango atu lava I le pito ofu, o ai, o le sai uta ma whaapea atu, tātou te oma o tau, wau matou whaalongu, o lo iate o tau le atua, o ai tangata ia, o nuu malolosi, o nuu e tele, ai mai tau mai sa mo pe ona iaile am tango tato por kalame le fiafi o le nuu o Israelu o le nuu pa ia o le nuu filfilia o le atua o le nuu na to fia e le atua e fai mona nu le alaua whaamati vaina ma faila lato wang sala matamau a ingo nu ese male lalangi uma le ala ua tato manui ai e to atu foi ia le to fine ia lise po le sunga foi missionary ina ia mana tua le neia fiafi lau apostolo lau missionary o le au malulue sunga I fai fe au o fai a onga o fai evangelia pe na foi sa mole tunu pele mana tua I lau tatalu o I lau ia o lo fai ma ave fe au o le tala le lei o lo fai ma fua o le tala le lei o le malo le tua ia lātou te wha o le fina ngalo leo le atua. Lātou te wha le lei le fina ngalo leo le atua. Ia I tulu inga le lalurangi. E mole atua ile nganga whaatai tele lava. Ia I lau tapo inga Samoa. Ia umwhai ai fo I ona maua nei lau man lei masele. Ia e whaatau nu ina il tātou por kalame ne fiafi. Awane ngalo Israelu I lau te talo. Awane ngalo le nuo le atua. Ia iau talo talonga uma ina ia whaamanuia mai le atua ia te oe malo ainga ia maise o Samoa o au ia malenganga whaaloalu ia paulea o se tutu la au ato tatu po kalame nea fiafi au ane ingalo Israelu I lau tatalo. Amen. 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 Ia whaira I whiwhi le tua na fiafi e mai sau pasina e vi ai le tua. Amen. Ia mole te poile ngang whaptai a Pastor Mike mole avanoa e whaaso ai fo I le nuu o le tua. Just also remember e awene I sili atu le tatu alofa ia Israelu nai lo le atua. Amen. Le whaapelo tatu o wale tatu fia wale tatu lango I tangata iutaia o tatu feitai I tangata alapi. Tatu te alofa I le atua, tatu te alofa I tangata iutaia, tatu te alofa poi I tangata alapi. Ia matangata nuu malava e wa o le tatu alofa nai le atua. E whaang e tātou te le mai, awele tala le atua. Just something I want to wrap up tonight. Just something that the Lord keeps reminding me. E lai titi lava se whi au.
po se ngaluenga le tate whaia mo le tua ai a mai lea ngaluenga whaapopo mai ai me ngaluenga lesi uso whaapopo mai me ngaluenga lesi whaapopo mai e o tu whaatasi lo wa te le lava le ngaluenga tātou te whaia whaatasi mo ki riso. Don't think that what you're doing in your local church, don't think that what you're doing in your community is too small, that it has no value or no significance, effect. You know, you do your little part. Whaatu whaatasi mai si tangata ina ia whaateleina, le whaalau teleina, le tala le leo le tua. Amen. Pe whaatau whaalava le whaaya tangata le ngaluenga lo tātou whaia. Aua nei avea masemea e motua e lo fia te au auna i le atua. Amen. E lai titi a se ngaluenga tātou te whaia. Ai whaapopo atu ai. Aua o e te le lava le tino o ki riso a. Ne I manatu a ia lisa ia whapea e tāua te le launga luenga po le avanoi e maua I lunga le ea e tuwhatoa la whiunga pa ia le atua. But no, we play a small part in the bigger plan of God's kingdom. Amen. So continue to serve God wherever you're serving God. Even if you don't see fruit, vai atoa le tele meni fu ia au auna pe o e male whaamaoni. Amen. So e mamuli atu le nganga whawhetai mo lato uma lava o mafuta malinea fiafi. But as we wrap up with fia lava e tatalo mo le nuu o le atua manatua e fo'i anisi o tatou tuangani e mauso Samoa ai me se tangata Pasifika o loo au mau ai te tonu o le nuu o le atua. Amen. So I'll lead our prayer tonight for the nation of Israel. Whaafetaita mai lau whiunga pa ia o mata whaita wina wa o inai I mātou e tāua lau nuu ia te oe e tāua o tangata e whaamaoni lau a whio iau wholwholanga ia Israelu e whaamaoni foi lau a whio iau wholwholanga mo I mātou uma lawa e o nuu ese e tāua foi mātou ia te oe ia avea lea ma whaamalo si anga mo I mātou ma te talo longa pa ia I matala atili lau whiunga pa ia te mātou. And so Lord, I just pray specifically for your nation Israel. Ia lau leo ma lau pui a te lātou. E manatua e fo'i ia le tuangani a Benson le uso ia Arlene. Nisi o ainga fitsi o le au Pasifika o loo au maui to tono Israelu tama I elau whaamanianga ia te lātou. I e leo ma e pui me o whio ai ai tama whaamania fo'i o lātou ainga. I leo anga lei fo'i tama. Nisi fo'i o tālai lau tāla lei e whaamania te lātou ma te talo fo'i. Ina ia talia e tangata Israelu lau whaalatanga na ia lātou talia o Yesu. Messiah. Father, I pray for all of our people who are watching tonight. Ilato umalava lo matama putamalene yafi ye famania foile onanga le Global Kingdom TV channel famania foile tuatama ya te ilato umalava lo talai lo talalile ina ia maso fifia pia e tufa ia mata upu e alalea I lau faulatanga. Ma upu winga le ia te oe malo tala le. I pray this in the name of Yeshua. Amen and amen. Whaftai sa moa lo mafuta mai le nei api o le mana onga lava o le tato polo kalame o Israel nupa ia ina ia tala noa ina mata upu e wha lau te le ai le tato I loa ma le tato wawa ai I le nuu o le atua. Ai, awana ingalo, I si li lava le atua. Amen. Tato te alofa I Israel. I tato te alofa I nuu ese. Tato te ai si li alo tato alofa I le atua. Amen. So that's it from us here at Global Kingdom TV channel. Whaamanuia le atua lo mafuta mai. Ia ma le whaiuna I fo'i o le vai aso. I newe aso mga luenga lo whenga ei. Ia ma o onga e mesi fo'i ta mama tina matua mai o lo o mau no foi fale I le aso ma le aso. He whaamania le atua ia te o tauma. Ia le atinu pele Samoa. Le nei afiafi. And from us here we say Shabbat Shalom and God bless. Tō whāsoi fu.
Lord, we pray your will be done. Every eye behold the one seated high upon the throne. Your kingdom is here, and everyone will see. Fall down at your feet. God, we declare your kingdom is here. Sing mountains, mountains have to move. Every chain is loose. God, we declare your kingdom is here. Everyone will see. Fall down at your feet. God, we declare right now your kingdom is here. Mountains have to move. Every chain is loose. God, we declare your kingdom is here.
fua mayai ile fale o matanga moleleta woloa ilo wala faile la ngianga sala ole fala tana lea wa mawai selelenga malo atua Yesue ilau kulelea uatata tetele ilo wala falea wausa payainei fatua elele ileo la fafoina malo Yes.